Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke like kwenza ukwazi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lithi laphana-ke o-M_K-ke laphana-ke usebike isifo-ke esibi-ke esihlasele-ke laphana-ke kwi-M_K-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami kuphela, mina ntoza nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke nomlisa lo uzwele-ke ukuthi-ke uthini-ke eveza-ke nokuningi-ke ecacisa-ke ngale sifo-ke esihlasele-ke laphana kwi-M_K. Ngicela laphana ukuthi-ke mase ngidlalile-ke le vidiyo lena-ke wayizonke nama-comment section-ke fushi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uzocinza nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, khuphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zole kufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Woza nendlebe ngize nendaba. Alejidi bafowethu sikumkhonto namhlanje, cha sidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakaMitha ngokushiya emhlabeni ukhansela uFahad, njengoba besihlangene nje ngeweekend namaqabane lapha eMletsane siyobaphakamisa benomuki njengamakhansela azosimela kulama by-elections akusasa. Kodwa akusenzekanga-ke, isu likaThixo-ke laziwa nguyena bafowethu, so angeke siphikise lutho, kepha nje inhliziyo zibuhlungu kakhulu futhi ngoba ukugijima kwakhe yikho ebesikuthembile ukuthi kuzowinisa umkhonto okanye kuzomwinisa, kepha akusenzekalanga-ke ngane zakwethu. Sesithi nje hayi akaphumule ngokuthula uFahad, phumula ngokuthula comrade. Ngane zakwethu-ke ezinye-ke iy'ndaba mhlawumbe esingadlula kizo ilezi zokuthi siyi-South Africa siyagulelwa la, sigulelwa uPravin uGothani lo wathengisa ilokhuzana i-SAA ngo-51 rand. Siyamazi-ke sonke, uyagula-ke uyababa. Seningathandaza kini-ke nazi ukuthi nothandazela ukuthi kube njani. Angifuni ukusho mina ukuthi thandazani nithini, kodwa nje umuntu uma egula phela kuyaye kuthandazwe. So nani-ke nithandaze-ke bafowethu, nithandazele nangu uPlavin. Ebese kuthi kusasa ngane zakwethu, cha abayovota lapha kuma by-elections abangabe besalokhu beshona le nale, abaphume nje beyovota ngane zakwethu. Abahambe nje beyovota, konke kuzolunga. Ezinye izinto phela zinesikhathi esisuke sibeke uThixo, angeke siyiphikise, kodwa nje abayovota kusasa abaphume beyovota bafowethu. Khona nje ngikukhohlwayo kodwa ngiyokukhumbula kusasa. Hayi cela ukuyibeka nje lapho ngane zakwethu. Ningakhohlwa ukuthandazela uPravin njalo, nimthandazela uPlavin, thandaze. Hawu.